sikhuleka sesingaphakathi egcekeni inqola lezi esihudulayo besibona ukuthi izobambeka ngale sase sithi asise siyokhuleka sesiphakathi kodwa hayi ngoba singabantu isiZulu abangasazi isiZulu siyasazi nje kakhulu ukuthi ngikubingelele ngiphinde ngamukele i-channel ethi Nqaphambili musemusha ngisacela ukuthi usubscribe. Inkulu-ke indaba ingomhla ka-15 kuDwendwe lwaKhuzani, kahle kahle inhlanhla phezu kwenye kuKhuzani, singasho nje sithi unyelwe inyoni. Buka nje i-album yakhe yenza kahle ey'nkundleni zonke ezidayisa umculo. Manje-ke sibhekise amabombo kumhla ka-15 Disemba kudwendwe lakhe uKhuzani lizobe lulapha eNkandla eMandaba. Kodwa-ke selokhu nje kudlule nje iy'nsukwana ze-album, cha zilobe zithelekile nje izipho kuKhuzani Mpungose. Sikhuluma nje uXolani Mcineka ongumhleli wemicimbi ozwana kakhulu noKhuzani, banikele khona laphaya eMandaba belayishe izinkomo. Kodwa-ke ividiyo khona la ngizoyifaka bese kuba Zimdola nanikele ngezakhe iy'nkomo, kube nabanye-ke abaningi nje iy'nkomo mhlawumbe sezidlulile ku-10 esekunikelwe ngazo laphaya emcimbini ozobe ungezi-15 waKhuzani udwendwe lakhe. Xolisa ukuthi sikhuleke emzini wendoda sasingaphakathi kodwa ngoba ibandla livumile-ke kubuhlungu na mina ngabe